Tina, onako kako smo se dogovorili malo prije, radit ćemo danas mezoterapiju sa DNA peptidima. Pošto ti već znaš šta znači mezoterapija, ali evo ipak da ponovimo, danas ćemo znači ubrizgati 1 ml znači DNA peptida u tvoju kožu, znači lica, kako čelo, tako ova T-zona, znači koja je, da kažemo, osjetljivija kod tebe, s obzirom da je dosta suha koža, dosta je koža sklona brzom sušenju, brzom propadanju, tako da jednostavno započnemo taj anti-aging proces na vrijeme. Također ćemo pokušati znači, sa njima, DNA peptidi su u ovom slučaju zahvaljujući svojoj reparaciji DNK ćelije jako dobri u prevenciji stvaranja bora, a zbog te suhoće koža ima sklonost za nabiranje. Tako da ćemo polako sa iglicama znači, stavljati DNA peptide pod tvoju kožu, čime ćemo omogućiti znači, kvalitetno rehidraciju, kvalitetno obnavljanje ćelija i ujedno spriječiti njeno dalje starenje. Evo Tina, započet ćemo sa tvojim čišćenjem lica. Prvo ćemo, ja znam da si ti skinula sve šminku, odnosno puder i ostalo, ali moramo da bi sve bilo kako treba sterilno, da kažemo, odnosno dezinficirano, da možemo aplicirati ili ipak je to mali porce se stvaraju, odnosno s iglicom se bocka, pa shodno tome da ne bismo neku infekciju, ne do Bog, unijeli. Ti znaš da 24 sata nakon ovog tretmana ne trebaš staviti nikakve kreme, jer ću ti ja staviti jednu reparirajuću kremu koja će zatvoriti sve te ubode i sve te, znači, na koži mikrotraume kojim će pokriti i neće biti nikakvih mogućnosti inficiranja nekog dodatnog. Polako počinjemo da bockamo. Rekli smo gdje bude bila neka bora, pošto smo rekli da ti je koža jako, jako suha i sklona formiranju znači tih sitnih borica, koje kasnije će ti biti neki malo veći problem. Ja ću početi malo sitnije da ti radim, iz razloga što će onda da se dodatno upije u to područje lijepi koktel. Jel te boli? Baš se osjeti, iako smo radili onaj prethodni jedan tretman da probaš sa onim, sad se baš osjeti kako je mekanija koža u odnosu na onaj prvi put. Linija čela je nekako najosjetljivija i pošto je koža jako tanka i potkožno tkivo je jako tanko, prilikom prvoga bockanja ono obično pomalo krvari, ali to je neznatno. Tako da sutra ujutru nećeš imati nikakvih ožiljnih promjena, niti šta, pogotovo zato što reparirajuća krema će odraditi svoj efekat dodatni. Da ima ova jedna mala borica, tako da ćemo nju sad dodatno izbockati. Malo ću ti prijeći preko usana, postupno. Znam da tu zna biti za neke pacijente osjetljiva zona, tako da, ali polako.
Znači Tina, ovako, završili smo čelo, završili smo oko očiju, s ovu stranu brade i znači jagodica. Sad ćemo krenuti polako na ovu drugu polovinu lica. Pa ćemo polako jedno po jedno, ali tako nije, i dalje je bezbolan, nije bol. Malo ću još iskoristiti za nosić i za tu suhu T-zonu. Mnogi imaju problem sa masnom T-zonom, ali to je malo drugačiji problematika. Ovaj terapijski mezokompleks i koktel jako lijepo će pasati tvojoj koži. Generalno, on paše svakoj koži, jer faktički vraća balans koži koji je izgubljen. Svako od nas ima različit razlog gubitka balansa kože. Neko je to suhoća, to jeste gubitak normalne hidriranosti. Dok neko s druge strane ima preveliku količinu stvaranja sebuma, odnosno tog nekih produkta lojne žlijezde. Tako da sve to utiče na dodatnu ili suhoću ili masnoću kože, a vodi ka jednom nepravilnom balansu same kože i ubrzanom procesu staranja. Upravo smo završili tretman. Sad ću da nanesem reparirajuću kremu koja će ti stojati 24 sata, što znači da do sutra navečer nemoj ništa stavljati, jer nema zaista potrebe da se stavlja ništa na kožu. Nakon 24 sata možeš se umiti, možeš staviti svoju kožu, ali s obzirom da reparirajuća krema ima tu zaštitni film koji se stvara, nema potrebe da se uopšte stavljaju neke druge kreme osim njih. Evo Tina, stavit ću ti onu reparirajuću kremu o kojoj smo pričali, koja se stavlja na kraju samog tretmana i slijedi, da tako kažem, najljepši dio cjelokupnog tretmana, odnosno masaža lica. Jel' tako i ti osjećaš? Pretpostavljam kako već je koža hidriranija, odnosno više nije suha.